George Best, go! Georgie, Georgie, they call you the Belfast boy. Be George Best an chiad orlaich sacair de bhun na hÉireann. Ceandas na himiróirí is fearr, ní hamháin san Oileáin seo ach dahain. Bhí tríocht ag bant leis. Bhí sé cosú le allantóir an pórc do ire. Be an taobh bhó cúil de Man United thar tréimhse se 5 bliana agus animníocha mar fellador orpach na bliana in 1968. Mighty Best. He simply walked the ball into the net. Just a born genius. What a magnificent goal!